Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umudiplomate w'umunya-Uganda Orara Otunu yinjiye mu guhatanira kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango w'abibumbye Loni. Nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru Reuters n'ibitangazamakuru byo muri Uganda, abaye wa karindwi guhatanira gusimbura umunyapolitiki Antonio Guterres ubwo azaba avuye kuri uwo mwanya mu mpera z'uyu mwaka. Otunu yahoze ari umunyamabanga mukuru wungirije wakoraga nk'intumwa yihariye ishinzwe abana n'ibibazo by'intambara. Leta ya Uganda yamutanze nk'umukandida binyuze mu ibiro ku wa gatanu, yandikiye perezida w'inteko rusange Loni na perezida w'akanama k'umutekano nk'uko Reuters bitangaza. Ku myaka 75 niwe mukuru cyane mu myaka mu bakandida bamaze gutanga kandidatire z'abakuru uwo mwanya. Ni umwanya Guterres amaze w'imyaka hafi 10 muri manda ebyiri z'imyaka 5 buri manda. Uzasimbura Guterres yiteze guhura n'akazi gakomeye ko kongerera imbaraga y'umuryango uri mu makuba, ndetse urimo kugenda utakaza igihagararo cyawo, urimo koswa igitutu ngo uvugurure imikorere ndetse no kunoza imikorere yawo itwara amafaranga menshi no kugabanya amashami yawo menshi ari mamwe agaragara nk'akora imirimo isa. Mu itangazo ry'icyerekezo cye Otunu yashimangiye ko bikeneye gukomeza gukora amavugurura y'inzego, ndetse yavuze ko naramuka atowe azahita ashyira imbere ibikorwa byo gufasha kurangiza intambara zikomeye ku isi. Yanasezeranije gushyiraho urwego rwo kugenzura imikorere ya Loni ku bijyanye n'ubwenge buhangano AI. Anavuga ko bikeneye ko hagira igikorwa ku ihindagurika ry'ikirere mu buryo butabangamira iterambere mu bukungu. Abandi bakandida kuri uyu mwanya ni Rafael Grossi wa Argentine, akaba asanzwe ari umukuru w'ikigo cya Loni gishinzwe imfu za nucleaire, Michelle Bachelet ari perezida wa Chile, Rebecca Greenspan ari vice perezida wa Costa Rica. Barimo kandi Maria Fernanda Espinosa wahoze ari minisitiri w'abanyamahanga na minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Equateur. Harimo kandi Caroline Rodriguez Briquet wahoze ari minisitiri w'abanyamahanga wa Guyana na Macky Sall wahoze ategeka Senegal. Biteganyijwe ko igikorwa cyo guhitamo gitangira byanyabyo muri iki cyumweru. Abagize akanama k'umutekano Loni kagizwe n'ibihugu 15 bagatangira kugenda bavuga icyo batekereza kuri uyu mukandida hagamijwe kugabanya umubare wabo. Abandi bakandida nabo bashobora kwinjira muri iri hatana. Hanyuma Israel yemeye ko ingabo zo mu bihugu bitandukanye zoherezwa muri Gaza kubungabunga umutekano, harimo n'abasirikare bashobora guturuka muri Uganda nk'uko biteganywa n'umugambi wa Donald Trump ugamije guhagarika imirwano muri ako gace. Umwe mu bategetsi ba Israel yatangaje ku cyumweru ko inama y'abaminisitiri ishinzwe umutekano muri icyo gihugu yemeje amategeko azafasha umutwe kwinjira muri Gaza. Ibibaye mu gihe minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ateganya kujya Washington ku wa mbere, aho biteganyije ko azahura na Trump ku wa kabiri. Uyu mutegetsi yavuze ko ingabo z'abaziri umutwe wiswe International Stabilization Force uzaba ugizwe n'abasirikare mu bihugu bitandukanye, aho hazaba harimo abagera kuri 200 baturuka mu bihugu y'isi by'inshuti birimo Uganda na Maroc nk'uko Reuters yabyanditse. Abo basirikare bazoherezwa mu Israel itagenzura. Abasirikare bose bazinjira muri Gaza bazakenera uruhushya rwa Israel. Ntabwo ramenyekana igihe umutwe uzatangirira koherezwa. Gusa imaze imyaka irenga ibiri yangijwe bikomeye n'intambara yakomotse ku bitero byagabwe na Hamas muri Israel tariki 7 Ukwakira mu myaka 3 ishize. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizwe mu Ukwakira k'umwaka ushize, Trump yashyizeho gahunda y'amahoro iteganya kongera ubutabazi muri Gaza, gushyira ubuyobozi bwa gisivile wewe n'abanyapalestine, kurambika intwaro ku mutwe wa Hamas, ikareka intwari ingabo za Israel nazo zikavamo. Nubwo ameze gutya ariko umugambi wakomeje guseta ibirenge w'itsinda ry'abatekinisiye b'abanyapalestine ryagombaga kubibaragaza rizwi rikiri hanze y'ako gace. Israel kuri ubigenzura hafi 64% bya Gaza, mu gihe hafi abaturage bose bagera kuri miliyoni 2 batuye ku gice gito genzurwa na Hamas. Benshi bakaba baba mu mahema y'agateganyo cyangwa se mu nyubako zangiritse kubera intambara. Hamas kugeza ubu yanze gushyira intwaro hasi, mu gihe Israel yatangaje ko ishobora kwagura ubuso igenzura muri Gaza bukagera kuri 70% by'ako gace, aho ikomeje ibitero bya gisirikare hafi buri munsi. Kuva Hamas yagaba ibitero kuri Israel igahitana abarenga 200,000, abandi kabashimuta Israel nayo yise igaba ibitero simusiga muri iki gice, aho abaturage barenga 300,000 bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel. Narahanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye raporo kuri uyu wa mbere aburira ko ibikorwa by'ubucukuzi bikomoka kuri peteroli bikorwa na kompanyi Perenco y'Abafaransa n'Abongereza muri Kongo Kinshasa biteje ibyago bikomeye ku buzima n'ibidukikije ku baturage batuye hafi y'aho bikorera ibikorwa yitwa Muhanda ni mu ntara Kongo Centrale. Human Rights Watch yavuze ko itwikwa rya gaze mu buryo butagenzuwe no gutwika imyanda byonona ubwiza bw'umwuka, mu gihe ibikomoka kuri peteroli biboneka bivuye mu mariba no mu mpombo byahumanije imigezi n'ubutaka. Abaturage babajwe na Human Rights Watch bavuze ko barwaye indwara z'ubuhumekero, bababara mu gatuza no kugira iseseme, bakemeza ko bifitanye isano n'ibikorwa by'iyo kompanyi. BBC gabuza imiryango yandikiye kuri email kompanyi Perenco yisaba kugira ikiva ku iyi raporo. Umuvugizi wayo Mark Antelme ayoreza ibaruwa ikubiyemo igisubizo yahaye Human Rights Watch ku itariki 29 Gicurasi uyu mwaka, ahakana yivuye ibirego bikubiye muri iyi raporo icyo gihe yari itaratangazwa. Muri icyo gisubizo Perenco ivuga ko binateye impungenge cyane kuba ikintu cya mbere Human Rights Watch yibajeho ari imbibi zaho ibikorwa by'iyo kompanyi bigarukira
mu gihe nyamara iyo kompanyi ivuga ko ayo makuru asanzwe ari ku karubanda. Perenko yavuze ko ubushakashatsi bwo ari bwo bwose bwigenga kandi bunononsoye bwaba amaperereza akoreweho bibera kandi abo muri Human Rights Watch bafite ubuzobere muri urwo rwego, ariko ko iyo kompanyi isanga atari ko byagenze muri iyi raporo. Umuvugizi wa leta ya Kongo ntarasubiza ubusabe bwa BBC bwo kugira icyo avuga kuri iyo raporo. Perenko ivuga ko yashoye imari mikuru byo kwirinda ihumanya no mu mishinga y'ubuzima yaho ikorera, ndetse ivuga ko yaretse gutwika gaze mu buryo butagenzuwe mu bigo birenga 200 byayo, ari nako ikorana n'abategetsi ba Kongo Kinshasa. Mu mpera za 2024 leta ya Kongo yategetse ko hakorwa isuzuma rijyanye n'ibidukikije kuri bo bya kompanyi ya Perenko. Kugeza ubu ntiratangaza ibyo yagezeho muri iryo genzura cyangwa se amakuru ajyanye n'uko umwuka, amazi n'ubutaka bimeze. Human Rights Watch ishishikariza Kinshasa gutangaza ibyavuye muri iryo genzura no gukurira mu mucyo mu kurinda ubuzima bw'abaturage. Perenko, kompanyi imwe gusa icukura ibikomoka kuri peterole, ikorera ku butaka no mu mazi ku nkombe ya kilometero 37 ya Kongo, ikora ku nyanja ya Atlantika. Mbere ubushakashatsi bunyuranye bwigenga bwasanze hari ibinyabutabire byinshi bumanya bya hydrocarbone hamwe n'ibinyabutabire biremereye heavy metals hafi y'ibigo byayo. Raporo ya Human Rights Watch ishimangira igitutu kirimo kwiyongera ku bategetsi ba Kongo kugira ngo baringanize inyungu z'ubukungu no kubungabunga ibidukikije, ndetse no gutuma abaturage baturanye n'amariba y'ibikomoka kuri peterole badatereranwa. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabonye amaraso make nyuma y'uko abasirikare bagize icyiciro cya mbere cy'ingabo zidasanzwe zishoje imyitozo yambaye zari zimazemo amezi 6. Ku wa gatandatu nibwo umuhango wo gusoza imyitozo y'abari abasirikare wabereye mu kigo cya gisirikare cya Kibomango uyoborwa na guverineri w'intara ya Kasai y'Iburasirazuba Jean Paul Mbwembwa Kapo. Aba basirikare bake bagize umutwe wihariye washyizweho ku bw'icyemezo cya Perezida aho abagize biganjemo urubyiruko rukomoka mu ntara ya Kasai y'Iburasirazuba. Ubuyobozi bw'iriya ntara mu itangazo bwasohoye bwavuze ko bari abasirikare baho amahugurwa ku rwego rwo hejuru yatanzwe n'impuguke zo muri Israel. Bwavuze kandi ko nyuma y'aya mahugurwa biteganyijwe ko bazajya bakora imirimo yihariye ijyanye no kurinda igihugu no kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva intambara Kongo Kinshasa yangaye muri M23 yatangira gukaza umurego, ingabo za Kongo zimaze iminsi zishingikiriza ku mitwe itandukanye y'abasirikare badasanzwe irimo Hibu, Seripa Noir ndetse na Uruzi n'indi. Gusa imitwe yagiye ihura n'imbogamizi zikomeye ku rugamba, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batsindwa na M23 mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bw'icyo gihugu. Guverineri Mbwembwa Kapo yashimye icyerekezo cya Perezida mu kongera ubushobozi bw'ingabo za Kongo. Yasabye ko gahunda yo gushaka urubyiruko rwo muri Kasai Oriental rwifuza kujya mu gisirikare yakomeza kugira ngo baboneke icyiciro cya kabiri cy'abasirikare bazinjira mu mutwe wihariye. Iyi gahunda yo kongera abasirikare batoje mu buryo bwihariye ije mu gihe FARDC zikomeje guhangana n'igitutu cy'intambara mu burasirazuba bw'igihugu, aho M23 imaze ifite ubushobozi bukomeye ku rugamba. Muri uwo muhango abasirikare bashya basabwe gukorera Kongo Kinshasa bafite ikinyabupfura, ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo ataremezwa n'urwego rwose rufite ububasha avuga ko ari kontineri zigera kuri 5 zari zirimo drone z'ubutegetsi bwa Kongo zirutse gufatwa na M23 mu gice cyatezwe muri Kivu Amajyepfo. Biravuga ko izo drone zari ziturutse Bujumbura mu Burundi, kandi buri kontineri yarimo drone 5, imwe ifite agaciro ka $12 z'amadolari. Gufatwa na M23 byakurikiye igice cyakoze mu buryo bwa kinyamwuga cyatezwe ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi zari zerekeje ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho bifite agaciro ka $300 z'amadolari. Umwe mu bantu bashyize aya makuru hanze witwa Simon Ngongo kuri X yavuze ko iki gihombo kinini mu ntambara CED yifuza kugira intambara ya za drone ari ibintu Kinshasa na Bujumbura bananiwe kwiyumvisha. Uyu Simon Ngongo usanzwe umusesenguzi impirimbanyi impuguke ndetse akaba ari umurwanyi w'ubutegetsi yavuze ko izo drone ari zimwe mu zimaze iminsi zarazengereje ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, abegera ubutegetsi bakunze kumvikanisha ko ziba ziturutse mu Rwanda. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura akarande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi, cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho, kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Ninyabuje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe mu gihe amatora rusange ya Kenya umwaka utagenda yegereza. Imibare mishya y'abiyandikisha gutora yashyize igitutu ku banyapolitiki bifuza kwiyamamaza kuko ishobora kugira uruhare rukomeye mu kugena uzatsinda amatora. Perezida William Ruto aherutse kugaragaza impungenge z'uko umubare w'abiyandikisha gutora uri hasi cyane mu bice afata nk'ibimushyigikiye cyane. Imibare iri gutuma abakandida batangira kongera ingufu mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage biyandikisha gutora mbere y'amatora. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora n'imbibi za Kenya
Kenya yihaye intego yo kongeraho nibura 63% z'abazatora bashya mbere y'amatora yo muri Kanama umwaka utaha. Iyo ntego ni gutuma uruhande rwa politiki rushaka kumenya aho hari abaturage benshi batarandikwa kugira ngo rubegere. Uturere dutandukanye dufite imibare itandukanye y'abatarandikwa. Hari uturere dufatwa nk'ingenzi mu guhatanira amajwi kuko dufite umubare munini w'abaturage bujuje ibisabwa ariko batarafata amakarita y'itora. Ibyo bivuze ko uzashobora kubashishikariza kwiyandikisha no gutora ashobora kubona amahirwe menshi yo gutsinda amatora. Abasesenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko muri aya matora gukusanya amajwi make bishobora kuzaba bifite akamaro kurusha kwishingikiriza gusa ku bice bisanzwe bishyigikira umukandida runaka. Niyo mpamvu amakipe ya politiki yatangiye gushyira imbaraga mu bukangurambaga bwo kwandikisha abatora no kubashishikariza kuzitabira amatora. Ubwo kandi senateri wa Nairobi Edwin Sifuna yatangaje ko yiteguye kuva mu ishyaka ODM niba ubuyobozi bwaryo butamushyigikiye mu rugendo rwe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Kenya mu matora ari umwaka utaha. Bivugiye mu nama ya politiki yabereye i Bungoma aho yakiriwe n'imbaga y'abaturage bamugaragarije ko bamushyigikiye. Mu ijambo rye Sifuna yavuze ko adashobora kureka inzozi ze za politiki kubera gusa ko ari umunyamuryango wa ODM. Yasobanuye ko igihe ishyaka rye ritamuhitamo cyangwa se ngo rimushyigikiye ku mukandida wa perezida yiteguye kurivuga agakomeza urugendo rwe mu yindi nzira ya politiki. Abaturage bari bitabiriye iyo nama bamuririmbiye amagambo amusaba kwiyamamariza kuyobora igihugu bamugaragaza nk'umunyapolitiki bashobora guhangana na perezida William Ruto mu matora ateganyijwe mu kwa munani umwaka utaha. Sifuna yavuze ko igihe kigeze kugira ngo habe ubuyobozi bushya, ashimangira ko igihugu gikeneye impinduka mu miyoborere no mu bukungu. Yanatangaje ko azakomeza kuzenguruka ibice bitandukanye bya Kenya ashaka inkunga y'abaturage mbere yuko hafatwa ibyemezo bya nyuma ku bakandida bazahagararira amashyaka atandukanye. Mbabwire kandi ko depite uhagarariye akarere ka Suna Este Junet Mohamed yatangaje ko abagize inteko ishinga amategeko ya Kenya bahawe amafaranga kugira ngo bashyigikire igikorwa cyo kweguzwa visi perezida wa Kenya Rigathi Gachagua mu kwakira mu myaka 2 ishize. Ibi yabivugiye mu nama huje ishyaka UDA n'ishyaka ODM yabereye i Kakamega. Junet yavuze ko mu gihe inteko ishinga amategeko n'umutwe wa Sena byaturaga ku cyemezo cyo kweguza Gachagua ari ikintu cyatanzwe ku badepite n'abasenateri. Yavuze kandi ko Aaron Cheriot umusenateri wa Kericho ari wari ushinzwe gukwirakwiza ayo mafaranga. Mu mvugo ya Junet yanenze bamwe mu banyapolitiki avuga ko batakoresheje neza ayo mafaranga, avuga ko ari abayaseseguyeho kwiyubakisha amazu cyangwa se kuyashora mu bikorwa bibafitiye akamaro, gusa ntiyatangaje amazina yabo. Aya magambo yisakuruye impaka zikomeye muri politiki ya Kenya kuko agaragaza ibirego bikomeye by'uko habaye ruswa mu gikorwa cyo kweguza Gachagua. Kugeza ubu nta bimenyetso byigenga cyangwa se perezida ryemejwe n'inzego zibishinzwe biratangazwa ngo byemeze ayo magambo ya Junet, kandi nta gisubizo cyatanzwe ku bavuzwe muri ibyo birego. Naho minisitiri ushinzwe ubutaka, imirimo rusange, imyubakire n'iterambere ry'imijyi muri Kenya Alice Wahome yasabye mugenzi we ushinzwe ubuzima Aden Duale gukuraho amagambo yavuze ku muryango w'Abakikuyu no gusaba imbabazi ku mugaragaro. Ibyo bitangaje ko Duale yanze kwisubiraho nubwo yaramaze kurengwa n'abayobozi batandukanye. Mu butumwa yuje ku rubuga rwa X, Wahome yavuze ko impamvu Duale yatanze yo kutazisubiraho avuga ko abandi bakoze amakosa akomeye kumurusha. Ati amakosa abiri ntabwo avamo ukuri kandi umunyabwenge yemera gukosora amakosa ye. Yasabye Duale gukuraho ayo magambo no gusaba imbabazi n'ayandi mananiza. Aya magambo ajimye ko Duale yatangaje ko atazigera asaba imbabazi ku byo yavuze, ahubwo asaba komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge kubanza gukora iperereza ku magambo ya Rigathi Gachagua. Avuga ko nawe yakunze kuvuga amagambo ashobora guteza amacakubiri. Ibi byatumye impaka zikomeza kukaza umurego muri politiki ya Kenya, aho bamwe mu bayobozi barimo Alice Wahome ndetse n'abandi banyapolitiki basaba Duale kwisubiraho no gusaba imbabazi mu gihe bakomeje gutsimbara ko amagambo yafashwe nabi kandi ko nta mpamvu ubona yo kuyakuraho. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakozeje ba muri barandika banazwe ijambo rya visi perezida wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi risaba abanyatanzania guharanira itegeko nshinga rishya ryateje impaka zikomeye mu gihugu, aho bamwe babifasha nk'ikimenyetso cy'uko ubuyobozi buri ku butegetsi bwiteguye kuvugurura uburyo igihugu kiyobowe, mu gihe abandi bakeka ko bishobora guhura n'imbogamizi za politiki. Nchimbi yabwiye abagize ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania ko yaza guhabwa amahirwe yo kubwira abanyatanzania ikintu kimwe gusa, yabasaba guharanira kugira itegeko nshinga rishya ryemejwe n'impande zose. Yavuze ko iryo tegeko rizafasha gukemura ibibazo byinshi by'imiyoborere, ubutabera n'uburenganzira bw'abaturage kuko amategeko yose atajyanye naryo yahita yindurwa cyangwa se agaseswa. Yakomeje avuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan afite ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa uwo mushinga w'itegeko nshinga rishya. Yibukije ko bwari umunyamabanga mukuru wa CCM ubusabe bwo kubona itegeko nshinga rishya bwari mu byifuzo by'ingenzi abaturage bagejeje ku ishyaka, kandi ko Perezida Samia Suluhu Hassan yemeye kubushyira muri gahunda ya guverinoma. Nchimbi yasabye abanyamuryango ba CCM, amashyaka arwanya ubutegetsi n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu gushyira hamwe bagahanira ko iryo tegeko riboneka. Avuga ko rizagira akamaro ibisekuruza biriho n'ibizaza. Yagaragaje ko intego ari uko itegeko nshinga rishya ryaba ryamaze gutegurwa mbere ya 2030 ndetse rikazanakoreshwa mu matora y'inzego z'ibanze ya 2029 no mu matora rusange ya 2030. Nyuma y'ayo magambo habaye impaka nyinshi muri Tanzania. Hari abashimye Nchimbi nka visi perezida, bavuze ko ari intambwe ikomeye kuba umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri CCM ashyigikiye ku mugaragaro ivugururwa ry'itegeko nshinga, mu gihe abandi bagaragaje impungenge ko amagambo yonyine adahagije hatabaye ingamba zifatika zo gutangiza no kurangiza iyo gahunda.
mbabwire kandi ko kuwa mbere perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akoresha inama y'abaminisitiri mu bihe by'amage mu gihe imiriro y'agasozi yasatiriye umujyi wa Bordeaux uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Umukuru w'umujyi wa Bordeaux Thomas Cazenave yavuze ko biteganyijwe ko ubundi bushyuhe bukabije butuma ibikorwa byo guhashya uwo muriro urimo kwaguka bigorana ukaba ugeze ku ntera kilometero hafi 15 uvuye muri uwo mujyi. Mbere yaho yavuze ko nta gahunda yari yo kwimura abaturage bari hafi 150 batuye muri uwo mujyi. Imiriro y'agasozi yashegeshe Uburayi mu cyumweru gishize by'umwihariko mu Bufaransa no muri Espagne. Abantu barenga 330 bamaze kwimurwa muri ibyo bihugu byombi. Kuwa gatandatu Macron yavuze ko Ubufaransa buzongera kwiyubaka ndetse ko leta ye izahaba kugeza igihe cyose gikenewe. Abantu barirwa mu bihumbi za mirongo bamaze kwimurwa bakurwa mu karere gakikije Bordeaux. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Ubufaransa Laurent Nunez yavuze ko ibintu bimeze nabi cyane kandi ko umuriro urimo kugenda mu buryo utamenya werekeza mu mujyi wa Bordeaux. Amateganya igihe mu gihugu buri ko kuwa kabiri ubushyuhe bushobora gutumbagira bukagera kuri °C40 mu duce tumwe na tumwe tw'uwo mujyi. Naho ambasaderi wa Amerika muri Loni yavuze ko Perezida Trump yahagaritse ibitero kuri Iran mu ijoro rya kabiri ryikurikiranya kugira ngo ahe diplomasi undi mwanya. Avugira kuri televiziyo ya Fox News yo muri Amerika ku cyumweru, ambasaderi Mike Waltz yavuze ko perezida arimo guha ibiganiro umwanya runaka, arimo kubiha umwanya muto. Ku cyumweru umuvugizi w'ingabo za Iran yavuze ko kubw'iyo mpamvu Tehran yahagaritse ibitero byo kwihorera yagabaga mu karere. Uko guhagarika imirwano kuri ibyumweru hafi 2 byari bishize, Amerika iyo bitero bya buri munsi kuri Iran ndetse nayo kwihorera. Urebye bikaba byari byatumye agahenge kashyizweho umukono muri Kamena y'umwaka gahirima. Abajwe niba Trump yafashe icyemezo cyo kudatuma ibintu bifatira intera, Waltz yabwiye televiziyo NBC nayo yo muri Amerika ati sinagira kure nkaho habe na busa, perezida agumanya amahitamo yose ku meza. Waltz yanahakanye amakuru yo mu kinyamakuru The New York Times cyo muri Amerika avuga ko abatetsi bo muri leta ya Amerika baburiye ko kwagura imirwano ushobora gushegesha mu buryo buteje ibyago ububiko bwagabanutse bw'ibisasu n'intwaro by'ubwirinzi bw'ikirere. Ati ingabo za Amerika zifite ikintu cyose zikeneye mu gukora iki gikorwa cya gisirikare neza uko bikwiriye. Kugeza ku mugoroba ku cyumweru Trump yatarava ku mugaragaro kuri izi ntambwe nshya, ariko mbere yaho yatangaje kuri konti yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social amafoto yakozwe na mudasobwa agaragaza indege za gisirikare za Amerika zirimo kumisha ibisasu ku mato ya Iran no ku kirwa cya Kargo cyo muri Iran. Hagati aho kuwa gatanu no kuwa gatandatu Iran na Oman byagiranye ibiganiro byinshi Iran byo mu rwego rwa tekinike byo kwiga ku micungire y'umuhora Hormuz nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Bagher. Amakimbirane ku igenzura ry'uwo muhora yongeye kuba intandaro y'ubushyamirane hagati ya Amerika na Iran muri uku kwezi ndetse ukomeje kuba imbogamizi ikomeye mu kuba intambara yarangira burundu. Muri Kamena y'umwaka Iran na Amerika bashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane cyangwa se Memorandum of Understanding mu Cyongereza yo guhagarika ibikorwa bya gisirikare no kongera gufungura uwo muhora hamwe no kugera ku masezerano yo kurangiza intambara mu minsi 60 ikurikiyeho. Ariko nyuma y'uko ingabo za Iran ziteye amato atwara ibikomoka kuri peteroli mu muhora Hormuz ku itariki 16 y'ukwezi kwa karindwi, Amerika yasubukuye ibitero byo mu kirere kuri Iran ndetse isubizaho kubuza urujya n'uruza ku byamu bya Iran. Iran yihimuye ibitero ku bigo bya gisirikare bya Amerika byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, yica abasirikare 4 ba Amerika. Kuva icyo gihe ibitero bya Amerika bimaze kwica abantu barirwa muri za 100 muri Iran nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Iran.